Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku si Ajman Kumel Mantam Suisi News Yakan Basilan TV. So, di halo misara TV News TV selewinin. Salam doaku si Kemon me kapung tinihan TV dem lahat Basilan sa dem lamitan Isabella malusulan tawan sumisip tipu-tipu ini pe albaraka ung kaya pukan Kemon ne sampai gak tataat kulay. Gini mitam tesep metuburan. Salam doa si kam Kemon. Serta si me OFW, si me lahat Saudi, si me Qatar, Oman, Damam, Kemon ni me followers te maluyan, duk serta ay mga video ini, salam doa si kam. Si me party Malaysia, si me Sabah, Sarawak, KL, demikian nen si kam di Sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, news na silawinin pasalan, yun pagbiyahe, aman tipo-tipo tujuh lamitan, duka malamitan tujuh tipo-tipo, uban, pwede maknanen, sasakatan pinintinin dumini motor sasakatan ban ye bang si may malayo bien-bien so si kita ban atau akan besta. So ini nang buang ban pinasampay ko si kita yung Kemon sila inin pagke ko ito pagsugyanin ng ban tipo-tipo tujuh lamitan atau akan salit ng malamitan tujuh tipo-tipo dahatus duklimempu nang buwa aa. So niya mag-message si kita paine sir Wepen sampai ko itu dahatus pero klemen puso kain bubinaan kanal penaduan bestahin. So gak kumen magtaus mag-react si me yan message delay bang to okay bang ine. Siya kuhin magtaus ko plamitan di ilew. Plamitan ko di ilew salta dumen hadja kita plamitan bete basta-basta pi ko manteo-manteo hadja. So bagoan na sa mismo binuwa etek bisa me driver malayen sisaksay sasakatan me bestahin atau banin. Na alhamdulillah tawa bisa kami ruk me driver sandue driverin pe sandue hingga pemasga nilai. Dileo ko bang asal benal ke yene pinain me paserohin me basa penno ne ko itu pasero bestaman lamitan tujuh tipo-tipo atau ama tipo-tipo tujuh lamitan. So pain answer des akuhin pende bang si matuto pa ini asal si aktual pa ini kami magpasahero. Bitu belay pa sa ido pa naman tipo-tipo atau bitu pa naman lamitan. Gepende kami kadaringan dua pa eka amban lime. Standard pa ini, minimum pa ini yan pinangurong si kami may pulisin sa pente amban LGU tipo-tipuin. Asal iri pa ini protokol pengurong kami nasal bangkay ngan dua. Subay haja pa ini taman lime. So amban may si memang ninyo siakan ko itu yan. Si me miyaan bisa ramban me driverin. Ubus tilaw ko rumasi si pasal me ini complaining. Pengko alhamdulillah si me pag sambung bilay. Sa pengko complaining sa inin. Hangkan ko pengko tapi to si kaam tinilaw kun bang web bang pen okay atawa bang sengi pagpasero bin bang pe kayo isinin. Na sambung din sa pente limero. So, pengko sumbungan mapito si kamihin, penno bestahin, ubus, datos limempu, rumasi pa kami paserohin. Mako siya inewenin, basa males siya, pende dahatos niya, jagay siya masinurungan, pagi pagsukayanin datos limempu, penno bestahin, waktu miyaan. So, mismo paserohin, wag mised sikitehin. Ginetaat ko bang sine, bang sine driverin, sine bestahin, importantihin, lai isuhin, gumawa hadja, ero isapuhin. Namba ni, na pene masih pene na kabinalin may bisaralay pen driverin sa ako mismo si mabinalin masih pene benal pagi pene bang pene pos na malamitan pos ang banene si oval ko kita bilang video ya pinawa ako yan yene de pos ang man oval iyan atau kambili ang man paradan tipu-tipu uduk paradan oval si lamitan yan pagtahalan ni pene kami bilong banian na bang niya pene nuhot kami masih pene dua kami pagi pene kabayan kami hindi pene bang sengge pene eka yene paserohin. So, gisi tablinte, gisi sa mga kamahante, pagi usahari yan, usahari, awet. Pagi pente na pero, dato si klimempu, lime ang apit wahatos dulu klimempu, bangga ko kamali. So, apit wahatos si klimempu, pag disel pa lime hatos na, dihat si klimempu plus inebenin. Kamalay peken na, pagurong pe konduktor de, na piyesin do si kalebihan. So, hangkani isengan dua, si ilan, pagi supaya bisa niya televisi siye. So, pagi kemon kita gusahain, nga kita niya bayang lugi. So, koro beta tatay maabi, asagana kita may lugi. So, kung may ini, pahati ko si Kemon pasahero, yan
amban tipo-tipo 7 lamitan atau amban lamitan 7 tipo-tipo. Standard paserohin 5. So untung yan may driverin bang sini anut si puas amban 5 yan. Sila niyan. Pag bang ubos pen driverin sa ako, hinang kami yan pina magswertehan. So magswertehan yan, bangin ta sigaw ay pulis kaamahan siya. Inedo license din, gisit pina driver, inedo franchise din. Iyan ang buang amban tendency niya, ang buang amban resulta yan na hinang galay. So hinang kami pen na inin na pag kasigpitan na pen ko ito. So ang kani bisate ko ito, di kung di kunusunan niya may pasero magsumbong lay. Alhamdulillah ta pangurong bisi kita infohin at tawakan information niya na suwi-suwiinin. Dugdamikyan si may driver, girab kunusunan ka, mangoy kam sa miyaan ngan 2 ek ka, pay katuhang ko bayarab ka muntong. So nan sinin nambo ang manbayas diniskas kunteed, magsuport si may mamayamin. Yan amban maluso tujuh Isabela, siyang pasero nin, dabuak ban. So sali idu ba hajahan ban aman lamitan, aman tipo-tipo, lirik dito mamaluso. Say Idwisab. So siyam pasero nin. Si siyam lay, tige social distancing ni, para dambuak si lain miyaan, para dambuak lain lay, ni ane duwe-ruwe, ta kami 4, ko itu duwe-ruwe sa. So aman tipo-tipo dalain nambuak ro, yay pabidaan nin. So ay pinagbida sa busali dui niya virus ta tudem lahat te. Okay, si kadue miyaan dalam aman Isabela 7 lamitan malamita 7 Isabela demikian sa siam bisa bisan bestahin. Gay ini siniga pulis, demikian si malusu gay siniga pulis so sundalo LTO gana ni jauh siye. So way bang aman tipo-tipo 7 lamitan sinig jauh siye bang siya magdua lime. So gay sa tablente pagi sara pangurong siya. Hinsa na ini nambu amban pamasampay ko magtabag tawangan TV channel video inin. Bang sa ingi sumampay si minakuraten pagi tawagan ko siya, text ko siya ako ta reply we de. So ko siya busy. So hangkan ni miyaan nambu amban may hitay nang te video te sa inin, hinang te balita supaya isuinin sumampay si may LGU dalam lahat tipo-tipo supaya tapag mitingan. Pain ko siya driver hindi ilaw. Pagi sunanon bi, pagi na presidente si may driver organization dalam lahat tipo-tipo. Pain ko pagi sunanon bi, duk miolin, duk may pulisin. Pain ko, wey, miyaan sa pinagbidda, iyan kahalan yan bu, salisay doon na virus. Ang paimante, dalam lahat tipo-tipo, zero na kita ko ito. Ganya cases, 5 tag na, banggal kamali, 5 confirm cases sa positive si COVID-19 tipo-tipo, sumagawa ng zero na ko ito. Ubos si Lamitan City, 55 COVID-19 cases confirm, ubos 52 hinkole ini telo sa matalabihin. So maananin tala kita man yung badan may cases Lamitan. So bang si pasahero, ga si halin, kuahat do pakulangan din. Duming pa si kiten limi kayo ro. Si Isabela City 225 confirm cases duk siampu duk pito makolein so niya pelet telebi limi kayo ga pe kole. Ubos bang paimante, si Isabela City niya matay. Si tipo-tipo ka na matay si pasal COVID-19. Si maluso na nambuak mamatayin. Sumuganin, kumyaan garuhalin pagpaserorin, mas Rusya misinin. So ini nang kanipinin nambuak ang ban pagpikilan tewi. Bang sa inggen taon-tol problema inin. Makaase driverin, makaase sa paserohin. Si kaysa kaase driverin pag pulang pasero re. Pulang pasero asal-asalan peinte pangusaha re yang bayar subsidian peinte usaha. Demikian si pasahero guys sa tablente bangoy si mag-report na pege ko bantu kabuhatan bese manama pege ko may jamante ko itu pulang makatrabaho, pulang sa miyaan makapiyahinang gaanya pagtrabahuhan, sigpit ahin, naubos unit peso kain, nasandoy nag-report ne. So angkan miyaan bangsa ko dalam lahat basilan pagpikilan TV inin amban may kanakuraan amban pulis at apan LGU dalam lahat tipo-tipo mula-mulanin painte pagpikilan TV inin pasampayon bigite bangsa ingge inin tapag mitingan. So yay bisa may driver ni sa ako pag mitingan kami peneraw inin kemon duk sa tapaw may kami si miolin. Alhamdulillah ngagad kita bi yan decision amban siye bang inin kapag kaubusan din. So ang kanepi magsukol si may driver si pangurong bisi kita information di lewin damikian magsupor si ka amin may mahadjana dalam lahat tipo-tipo ngurungan kita wisab suwi-suwi si kahalan dalam lahat tipo-tipoin. So pas amani damani rumiyaan news te pa sa issue ene pagbiyahe amban ng tipo-tipo tujo lamitanin. Murah-murahan bang peninin mura ta solve may kanapuraante duk may miyaan sini-sini man akawasenin.
Si kedua yan si Faisal Jamal. Faisal Jamal bakas nih tahu kas news tadi minggu dalam news yakan. Tu si ini news tainin. Takaswa ni alhamdulillah ikonot bagani sumisip. So dahil bang niya kami temi video niya lu bang intag ni ayan dari kami susay takaswa ni alhamdulillah. Bakas nawag itu si ako may usbanen. Duk bang niya lu may problema bigan tak pinahati si may mahadjana ko may ini may malipas lay magtos kam mag-message si ako, dumen haja ka magsalam. Salam, dumen say. Sa betarom bi assalamualaikumin, betarom bi des problema bin. Magtos kam ta chat ko bang say. Reply ti ka magtaus. So bang salam duhadja kana ko ni may magsalam ano duhadja so bang may salam ni mahubugiyan ta reply ko pagi ibuhan salam nagiyan gi kaya ko nga-reply. So pagpayam ko pa sa man salam may na problema tes tinobok kun payman ko bang ina problemahin. Bang pagpayam ko arara subay katawangan bantu panabangantin ko may inin ni. Pagpekan ko dila bibutan ng mga lamitanin, taanggalay ko may artista yakanin ko na si Iput do Plus ko kita yung video yan. Binumangan daw sa way ko peng ko gana sa kumangan sa alhamdulillah ngatu isab siya. So yun na kantikiyo po ko lako rin hinabukay mamanganin. Laging ko ikata naman siya. Magsugol si Kaam duangan si Iput do Plus si panuot di ako mamanganin diyan na sa way ko. Sa alhamdulillah magkasagutan ko kita ipabalik. Obus si Linuan Municipality, Linuan Barangay. Albarca Municipality. Pagbarangayan we Honorable Abdul Halim Hatan. Magsukol si pagtinanim de dalam lahat Linuan. Ko ito mag-harvest ni siya, ko kita bi dalam patayan mag-harvest ni siya. So kasin na bang pabalik kita bi si pagtinanim, pabalik kita bi si pag yan pag-usahan at bulak. Supaya kita bi kasikpitan bang si paglaw-law ko haja bi katangko. Bang buas mo gero kita tuh kabuhatan manama pepente masiru kita kabeli sume niap putute demikian nen tandero ngalis mania ya ne mian tam kamunti kayu nen duket kaman pemiahan te kinakan semoga bang lauk na yung problemahin na bang nya sayute suko ni hadja ko mite kita bi dalam me patayan yulu samian bayo-bayo sayo tinandan duk sika telu pasal scam si JC Premier ini neta newswete pasane scam magparupang si tenge JC Premier ini bisnis online painde na sambat si Bossing ang anak mahirap tikite ko ni live nen gani ko putang tapajoin si bu pinidak na pajoin gani kita pagbisa sa alhamdulillah magsukol si JBL Kawaling ni presidente sin anak mahirap duk irwisab sa founderin si pag masusay ni bang sa kita pabalik sin me kapung tinayhan te may bangsa te rakyat te melat basilan te do ini tabag invest di sini si JC Premier na alhamdulillah nawag si iya may bakas maka miyan recruit si Sehin na tawakan maka invite si Sehin si tinge JC Premier na pinangurong na balik sinin. So alhamdulillah miyan magsukul te si anak mahirap si JBL Kawaling miyan si pag masusay ni bang sa ingge mahadya natin gay taparupang duk sa miyan duk gay sa miyan paasek gabid da si may business arakala gisi tao mo ni pag JC Premier nambu amban comment dito si ako niya mag-chat dito hap manamal suga depende si mapaasekin banggi tao kanna rin mag-invest hati kayo sin ubusi iga na inikihati subay kayo magtrabaho ro isab niya lai rules de niya alay sara de so banggi tatut sara lay na isa miyan makamakaatin so pa sa mani si me mamay masalayin magsukul si Kaam magsukul ted si me pakalay bilay si me pagmasusay bilay ko me pagmasusay kulay bisa insyaallah taala bang pa ini video ini tasir we tabi duk samiyaan tatali-tali we tabi duk sumampay te din si me kanapuraan tabi supaya tahati we de kahalan der belat basilanin duk bang niya pe kahalan der belat basilan sa dia kami tu masampay ni si ibuhan manusia mayaman kita ko itu sarewa diawa ane 10,000 mayaman ni video ten duk ko pinya mege katawhan ko pente sanduhin kasunduhin dumen niya tayo ng viewers dalam Facebook tayo pag-download de video ten magtaos download de kung may pete balita tayo download de us pakitere sa miyaan si me miyaan kabagayan de kausbahan de so gini ilista gini talista tu si kami bang team may manyin kani manama sa alhamdulillah kakulang nen na importantin la ibang sengi solve problemahin iro si kamihin so kami ko makages domingo na kura domingo politician domingo inirok ine sa ako yung hadja masampay hadja yan ay kanta subay tahati we mahadjana tahati we napura supaya bangsa yakanin magdarambua supaya bangsa yakanin sulot-sulot supaya tahala kita ang banine
musiba ini pagsagga. Yero isa kuhin. Do bang nialo may problema diki-diki. Dani pajet biru kong problema majen ng sengge tapadiki. Yero yang katawahan ko may bisara may away inong may magsara siya. Pas bilay hatu nito gani ato dalam listahan ko bang kanta pinagawa si Kamlo. Niya pe si JL Ling mihan no si magsukol si iye gap may katesep si JL Ling ng buamban Coast Guard dalam lahat Manila sige masih pagtabang si may bangsate dalam lahat Manila alay murah-murahan bang pain sa mihan nirungan pe si Kabasa Gridjiki tapanabang si bangsate kay ni kay may bangsate gihaplesanen ko may si Japar men apelidunen ni katesep kong sineryal enen mihan pemasa patayan pagteko sa sikam yulo sa miyan tinabang we ni salta yun binuhan we ni may kahapan may ininigan ta kalagihan ni magsukol si may Coast Guard panabang ang may anak mahirap limikyan may kahapan pasilan so may group yan amban Coast Guard team anak mahirap team duk limikyan ni kahapan pasilan team kay mon say min magdalambuwa maksuri ng sengge tabang kay mo bang sa TV ini yakani nataw kan lahat ba dila bangsa dalam lahat basilanin kay mon dumin hadya yakan. So pas bilay, taman say balitatin bisel lawinin, da kamulali bangoy ko untuk bida niya untuk balitatin. Pas bilay sa kung panda ko mandogahan mas hap sa inin mas klaro manamal ang banin ko balitatin dihaluhin. Way gay pe tarambo-rambo away ko tinutul bang ini kalagihan sa sila sampahin. Dumin hadya pata alay pinakitan ko amin. Pas bilay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.